Rome chapter 5. Nankutwetu bamane kubinga kumesi kwamvire mukulu amumbu aditaba. Pinjeu panka chipetu nende tujinebu pole mujine dia mfumu wetu Yesu Kristo. Amukudi Yesu, bwalu bwaditaba, ke kutufumu wakusemene kujinanga dia mvire mukulu. Kutudi bashinde mene mpinjeu. Chiri chitusankisha, keji tekemene ditudi nadi jakudi sanga nemvire mukulu mubutumbi bwene. Nankuna chitwetu mumakenga. Tudi amutu sanka. Bwalu tudi bamanyene. Jikenga jili jipetesha lutulu. Lutulu luji lupetesha moyo mukole mu matete. Moyo mukole uji upetesha ditekemena. Jitekemena aji kajenji tushimato. Bwalu mvide mukulu mumwanga leje jinanga jende mumyoye. Kubukole bwanyuma mwimpe uvaye mutupeshe. Bwalu patu chuvoka tuine bukole. Kristo wakafuila abantu babi kuchikondo chivomvide mukulu musungule. Bidi bikole bwakwanisha kufuila muntu udikaine bwala. Bumwe muntu urimo kukolesha moyi kufuila muntu wa malumimi. Kaji Kristo wakatufuila twetu bachikale benshi ba malumabi. Kemu vomvide mukulu mutuleje muje utunanga bikole. Kumulambu wa Kristo kekutudi babingile mpinje kumesu kwa mvide mukulu. Nanga twetu bamane kubinga nanku. Yesu Kristo nyatusungilile bulelele kujinyoka jamvire mukulu. Tuvoba luishi bamvire mukulu. Kadi kulufulo mwanene. Mvire mukulu mupinga jumvuanga na panka chipetu nende. Nanku mpinje bamane kupinga jumvuanga na panka chipetu nende. Netu petu rupandu kumoi wa mwanene. Kinga munanku to. Kadi turi mwakuli tumbisha kebidi munda mwamvire mukulu. Bwalu kwa mfumu wetu Yesu Kristo vumupinga mpinje jumvuanga na panka chipetu nemvire mukulu. Padi muntu umwe, Adam, mubweshe bubi pabuloba. Kabidi bibi mubweshe lufu. Nanku lufu lulukwate bantu bonso. Bwalu bonso bavubenze malumabi. Vide mukulu kaimwanshe kupeshe mose mikenji. Bubi bukavwa pabuloba. Kadi bumuvo mikenji kaimyanji kuikalako. Vide mukulu kavumupishe bantu to. Kadi byanga chile kuchikondu cha Adama to ne cha mose. Lufu luvu amune bumfumu. Nasha pambili mene pa abantu bavukaba ibenze malumabi mafuananene avubenze kudi Adam. Uvo mubenga kuitaba mikenji yambire mukulu. Adam uvu chimfuani cha uvo ne chabwa kufika. Kajibubi wa Adam. Katuane mwakufuanikisha nebune ne bwajinanga didemvire mukulu mutuleje amukulu salwene. Bushu obonso mbafwe bwabubi bwa muntu mwepeleu. Kadijinanga jamvire mukulu didipite bubi kubunene. Na kujipa didiye mupeshe bantu bonso. Amukulu salwende patupu kudi muntu mwepele. Yesu Kristo. Jididi pitaka bidi bubi kubunene. Kadi mudidi shilanga na jidene panka chipadi pa jamvide mukulu ne bubi bwa muntu mwepele eu. Bwalu bwa bubi bwa muntu mwepele eu bavoba lumbulusha bantu. Baba pisha. Kadi bantu bamane kwenza malumabi abunyi. Vide mukulu kuba pesha kulu salwende patupu. Jipa jiji jibabingisha. Bushu. Lufu luvone bumfumu. Anu bwalu bwachile macha muntu umwe. Chenze kudi muntu umwe pele. Kaji kudi Yesu Kristo nkayende ke kutiri tupetele bipite buni. Bwalu kudi bantu bonso ne bikale ni moy. Ne baje bumfumu. Ke bonso bavomvide mukulu muleje jinanga dipite bunene. Bavoye mubingishe patupu kulu salwene. Na kupumu wabubi bwa muntu umwe Adam. Bupisha bantu bonso. Ke mudi malumimpa a muntu umwe. Yesu Kristo abingisha bantu bonso kumpala kwa mvide mukulu. Abapetesha moyo. Bumu wajibenga kutumikila dia muntu umwe dipisha bantu bonso kumesu kwa mvide mukulu. Kemu dibutumike wa muntu umwe bubingisha kabili bantu bonso kumpala kwene. Mikenji mifike bwabubi buvulangane. Kadi mwaba uvo bubi butampakane jinanga dia mvide mukulu dibudipite kuvulangana kabili. Nenkumu bubi bupetele bukole kudilufu. Kemu dikabili jinanga dia mvide mukulu dipetele bukole. Pavoye mutu bingishe kudi mfumu wetu Yesu Kristo. Bwakutufikisha kudiye kumoi wa chendele.